Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy. Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah. Assalamualaikum, урматтуу туугандар, кайрымдуу достор, сиздерге дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп атабыз. Анткени Кыргыздын уулу, биздин сыймыктуу, кайрымдуу байкебиз Эмил Токтошов байкебиздин демөөрчү ишканасында Кара Суу району Мадаль өкмөтүнө салып жаткан үйүбүздүн ички ремонтторунун баардыгын бүтүрүп берип жатат. Эмил байкенин жалпы өзүнө, үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Алуучу эмес, берүүчү колдон болгон ушул байкебизге чоң рахмат. Анткени кайрымдуулук маданияттын жайылтууга чоң салымдарын кошуп келе жатат. Жана ошол байкебиздин Instagram баракчасындагы жалпы досторуна дагы рахмат. Ушул ашар гифтин негизинде дагы ушул үйүбүздүн ички ремонтторун бүтүрүп атат. Жалпы мекендештерге, демөөрчүлөргө баарыңыздарга чоң рахмат. Me miro y la miré, sonrío y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita. Bailando apretado, bailando pegado, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado. Pegada a mí, involucrada y conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Sonrío y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Bailando apretado, bailando pegado, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado. Pegada a mí, involucrada y conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Pegada a mí, involucrada y conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Me miro y la miré, sonrío y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí.